Sisaqhubeka ke babukeli kulendzaba yethu yokudangala lokukhulunywa ngayo. Siselinzile calls latavela kubalaleli nebabukeli kuthi ngiloyo abute lokho lekafuna kusitakala kuko. Fona nje mntaka baba ungesabi uNkulunkulu utakusita. Saqhubeka ke thine la sisakhuluma kodwa na wena ungavinjwa ukuthi thine siyakhuluma. Qhubeka usifonele sitokuphendula. Asikhumbule phela ukuthi inkonzo lena lesayitfola enkosini siyitfole nje sihawukelwe. Cela ukuthi singatsangali. Singaphelelwa ngemandla. Singabi buthakathaka tonke lethako telemagama letiya lapha ekutsangaleni. Uke washo lapha inceka uNkulunkulu ukuthi ukhona phela vele lo thela umhlabathi wayile usehambweni umuntu omusha uchubeka ukhonza uNkulunkulu khona lo fika tshale elikhulu alitshalele ukuthi sekufanele ungakunaki lokuchubeka kwakho unakane nanalo elikhula nalo lomilakho kodwa lenzaba yokutsangala le sizame ngayo yonke indlela ukuthi sizame kuyidzilide ekuthenini umuntu omusha tendeka tonke letinto letendakalako kodwa asitsangali kunjalo sichubeka simbuke uNkulunkulu simethemba ngoba letinye tinto tendeka nje tendwa ukuthi sine sicabanga ngendlela yethu simakathe ucaba unelakhe licebo leliphakeme lesingakhonzi nakufinyelela kulo letinye tinto sike sathinza indzaba yesimilo character ukuthi lolokunye mhlawumbe kudelaya ngoba usalungiswa mine. That's right. Ngoba maye ngasheshe ifike lenza usibekesele lapha umfoka Malambule wathi liyansizwa leya yashona kuyise afike yathi faka esandleni lokungekwami washo ukuthi kuniketwa umuntu longakentiwa longakakhiwa longakapreparewa ukuthi lelifa afuna liphathe njani impela laphunyuka etandleni wabuya sekatsangela unenhlanhla kayena akazanga uyisamlahle kunetinto letinile lichazwako wathungelwa ingubo waniketwa icathula kwasho ukuthi uyamukeleka wahlatshwa lithole lelikhulu phalisiwe injalo nje lendzaba ukuthi abantu abasha letinye tinto lama delays usapreparewa wena na Davide ubelapha ehlane lapha ebukana nemabhere nayo yonke lento ulungiselelwa isikhathi lesitako lataba ayinkosi khona azange adonse nje abekwa beyinkosi kwakuthi ayopreparewa ehlane injalo ke nzabe ukutsangala bafowethu besagijima lapho kuleto ganga leto tekuthi noma kunje ungatsangala umuntu omusha injalo no nakubalali sebangena ake silaleleke hello ngiyabingelela kubafundisi bonke laphana khona number 2 yeah nginombuzo umbuzo wami ke umfushane nje imbuzo emibili owokuqala uthi ngiyathanda ukuhlala enkonzweni yokuhawukelwa kodwa ke isimo siphambana nami nabantu bayasho ukuthi ngibanjezelwa yilo ukukholwa kwami lokho baze bangiveze mhlambe indlela mhlambe ebekade ngingenza ngazo ukuze ukuthi ngifinyelele kulezi zinto mhlambe ngifuna kufinyelela kusona then mhlambe lasekhaya banginikeza inkinga nje bayasho ukuthi lokukholwa kwakho kuyakubambezela then ngenza kanjani ngiphuma kanjani ngidabula kanjani ekungadangaleni ekuthenini ngihlala ngingadangali kodwa ngihlale ngistrong ngathi into yodwa nje ukuthi ngihawukile ngisizakala kanjani umbuzo wokuqala lowo yeah owesibili ke uthi ke ngazi kanjani ukuthi manje sengenziwe futhi sekuyisikhathi sami ukuze ngingaphambana nesikhathi sikaNkulunkulu umfundisi eshilo ngale phambili ukuthi inkinga yendodana yolahleko yafuna izinto ingenziwa ngazi kanjani manje ukuthi
sengenziwe ke manje sengayimukela lezi zinto efanele ngabe ngiyayithola. Yezwakala. Yeah. Siyabonga. Ngiyayibongela. Ake singena kuyo ke bafundisi seyibutile lensizwa. Lembuto lemibili. Uthi ngibona ngani kunezinto eziba ezandleni zemuntu omusha kube nezinto eziba sesandleni mfundisi mange saNkulunkulu ukuthi mine ngizi-availa kuye mina ngizibeka esandleni sakhe when the time is right. And kimi isikhathi sihlala right ngoba nasikhuluma ngempumelelo mina ngifuna njalo kimi isikhathi sihlala simanje but kuNkulunkulu sithize isikhathi saNkulunkulu akusiso lesikhathi salelami washi ngoba ukucabanga kwakhe kuphakeme kunokucabanga kwami but mina lengulindele ukuthi uNkulunkulu angenze uma athi uJesu kubafundi bakhe ngilandeleni ngizonenza nibe ngabadobi babantu. Obvious bona abazubona ukuthi sebenziwe seba right. uJesu ozobona ukuthi laba sebenziwe seba right. Bona akudingeki ukuthi bakwazi lokho. Kudingeka kwaziwe ngilo obenzayo. Nguye ibumba kubona umbumbi uma selilento ayifunayo. Ngobe lento ayaziwa ibumba, yaziwa umbumbi. Ibumba ngeke li understand lento efunwa ngumbumbi. Ibumba lona lipotokela ngakuwo wonke macala umbumbi awasakulona. Lokungathi lona lingaziva kwangathi sengiphelile. Umbumbe aphinda ayibhildize lento alixove kabusha ibumba aqalele phasi ukubumba ngobe lento ayikakamithi istandard nequality yombumbi. So ibumba ngeke lize lazi ukuthi sengibumbekile sengiku-quality naku-standard umbumbi asifunako kodwa umbumbi lobonako ukuthi lokho engikubumbako sokureache the standard le level lengiyifunako bese kuba yilapho-ke sekariliza lezinto ngokuya kokubona kwakhe ukuthi sekufanelekile kube kanjani. Kugcizelela kuko mfowethu lokuleka kuphendulako mfundisi Sibanyoni wasasho abekisa ngokuthi Jesu wathi ngiyakunenza nibe badobi babantu ngalesikhathi ke sekenyuka khomba bese kabendile ukuthi babe badobi babantu uthi hambani lokusho ukuthi manje sebendiwe sebangiloku Jesu lafuna ukuthi babe ngiko so yabethemba ukuthi batawuphuma bende lokhu lekabafundzise kona uyendlula ubakhumbuta ngale Johane 14 ubatshana ukuthi ukhona lomunye lekata banabo latawuthunyelwa kuwo moya loyingcwele abesathi ke lo moya loyingcwele uma sekakhona kini moya loyingcwele uyakunifundzisa konke aphindze anikhumbule lokhu le nginifundiswe kona manje ngaleko ke mona mbukeli wami lesingasho ngako ukuthi ubona lapho bese kuyatendakalela ungajaki singakefiki isikhathi sokuthi wende lokhu uNkulunkulu afuna ukwende mvumele vuma kufundziseka vuma kuhlala phansi kubuhlunganyana kona kodwa vuma lokuthi wendiwe ukuze utokhona kuba ngilento lefunwa nguNkulunkulu. Kanti ukwengeza lapho njengokuba umfowethu besakhuluma lapha ngendodana yolahleko yonke into kaNkulunkulu isebenza othandweni. Yes right. Uma mine ngifike la kulesikhathi ukuthi ngisenziwa kumele ngazi ukuthi lo ngimlindele ukuze angakhe noma angibumbe ngize ngibe right uyangithanda ene uyangibonelela. Okay. Angeke angikhiphele ngaphandle
athi angihambe ngiyowenza ngingakabi right kanti futhi angeke angivimbele nakho okuhle engikudingayo engikweswelayo nengikufunayo empilweni yami ukuthi ngibe nakho mina njengo obiziweyo nguye ngoba ungibize engithanda ungibize ngoba afuna kungenza ngibe ligugu kuye nasemphakathini nakubantu abangibhekile kumele mina ngimkhonze ngibe ngazi ukuthi ngikhonza umuntu ongithandayo ake sibheke naso isibonelo uNkulunkulu wabadala abantu bakhe wabafunela insimo enhle kunazo zonke waphinde wamilisa izitshalo ensimini abazozidinga imihla ngemihla yonke into yayisensimini beyanele ukuthi umuntu aphile ngayo kodwa isitha sifika singabazisa umuntu ngothando kaNkulunkulu singabazisa lo muntu ngokuthi kukhona okunye uNkulunkulu angakuniki kona ongathi uNkulunkulu kukhona umuntu amncisha kona ufika kuEva uthi uNkulunkulu unitshelile yini ukuthi nizoba nje ubangabazisa ngokuthi bayathandwa ngilo uNkulunkulu lo ongumbumbi obabumbile ngokungabaza kwaEva ukuthi bayathandwa uNkulunkulu akukho angabafihlela kona akukho angabagodlela kona wangena lapho ke isitha ngamanye amagama ukuba khona kwabo ensimini bekumele baneliswe ukuthi bayathandwa bakhethelwe lensimo ukuze la kuyo bathole konke abakudingayo uma sekufika isikhathi sokuthi mhlambe kukhona okunye angabanikeza kona ubezofika lapha ensimini abenzele okunye uma bekudinga kodwa ensimini wayebeke konke okuzobasiza okuzobakha njengoba lizwa uNkulunkulu lanele ukweluleka ukukhulisa ukufundisa ukuze umuntu apheleze kodwa isitha sifika senze ngathi kukhona okungqono uNkulunkulu anifihlele kona noma anganiki kona ungenisa ke lenkonzo yakhe yokudangala ngoba umuntu osolayo akanelisi umuntu ongabazayo naloko kuhle okubekwe phambi kwakhe akakuboni nokuthi uthandwa kangakanani uNkulunkulu akaliboni uthando uyalingabaza bese siyangena kisitha simonela nakho kuhla benako enkathi bexoshwe esimini bale ngaphandle manje baqabanga ngathi hayi uNkulunkulu uyasithanda basaba noma sebabiza basaba ba umuntu ongabazayo unazo zonke izinto ezingenelela lapho kukhona kungabaza kukhona ukwesaba kukhona nokubaleka kukhona nokulimala ekungabazeni that's why uma ungumntwana kaNkulunkulu kumele wazi ukuthi uNkulunkulu uyangithanda akukho angangigodlela kona engikudingayo empilweni mina kumele ngikwenze kumele ngazi ukuthi uyangithanda bese ngizinikela kuye ngokupheleleyo yena uthembekile uyakwazi kumele mina ngikudingayo kuthiwa mina ngizithokozise ngaye angineliswe nguye yena at the right time uzonginikeza lokho engikwesulayo ya kana okunye kulo ukuthi uNkulunkulu uyamthanda umuntu omusha amanye amagama afuna abekezelele lokubunjwa njengoba ungathi umfundisi Banyoni noma ngowemfundisi uthe uyabumba zilika phinda aqale phansi so ufuna lo muntu omusha into lengamsiza manje ukubekezelela lokubunjwa noma ngabe kuzilikile uqala phansi uNkulunkulu owaziyo ukuthi ufuna ukukushapa njani noma akwakhe njani ukuze ube ngilento uNkulunkulu afuna ube yiyo amen la kumahubo 37 kukhona la asho khona athi singakhathazeki ngalabane enhlanhla Jesu endleleni yabo hey vele asinawufana sibazalwane lo munye kutamsheshela lo munye kutamphutela lo lokamphutela ngalesinye isikhathi uye wakubeka encandweni nakahlabelela lelaqhulo lakhe ukuthi lo munye uodema chips kanzi mina ngiode steak angeke qhamuke ufanane ngasikhathi sinye ngoba lama order ethu akanjani akafanani ake silaleleni nangilomunye umbukeli. Hello
Sanibonani ngiyabingelela egameni lika Jesu ngaphansi kwesihloko asidangali ngoba senzelwe inkonzo. I-question yami ithi uzocala kulesibili ngoba ayi2 angikwazi ungadangali bafundisi ngoba ngibona izinto zempilo engizihlelile zimile practically but theologically so I'm told not to give up because of God's mercy upon me. While my friends are making progress, thank Daniel vele angisaboni uNkulunkulu angisaboni nokukholwa sengicabanga ukwenza i-shortcut vele ngoba kuyafana nje ngizigcinile ekukholweni so kwenzeki lutho mfundisi angitholi nomsebenzi angishadwa konke nje okwami kumile nje ngiyathandaza ngiyafasta lutho nje okuhle ngakimi question yokuqala enginayo ngicela ningiphendule ukuthi ngenze njani and then angazi ke ukuthi ngahlala ngadangali kanjani ngoba ngize ngikhuluma nge-time frame yaNkulunkulu nami ngeyami i-time frame sengalinka kanjani time frame yami ne-time frame yaNkulunkulu empilweni yami ukuze ngingadonsi imicabango ezengidangalisa amen. Ngathi mine never give up. Athi lo munye I'm pressing forward. Backward never. Yinto lefuna ukuthi kubantu abasha baqonze lokho ukuthi vele uma setikhona letimo letifuna kungidangalisa mine angingadangali lokuthi nje ukubhalile kokuqala nje lo mpostoli ukuthi njengoba ngahawukela angidangali lokusho ukuthi lokuhawukelwa kwami sale ngisebenziswa kona kuthi njengoba ngize ngangena kulendlu ngize ngathola lengcebo ngize ngazuza lo musa lele ngitholako lo musa lesengutholile mineke njengoba athi asidangala lokusho ukuthi kukhona kona kudangala kodwa ngenxa letindlo lengititholile akube ngito letidalela mina ukuthi ngingadangala uma bongaqhubeka wena sisi lapha ko verse 8 uze abalele etinye tindlo ukuthi ngiyaqindezelwa nxa zonke kodwa angibhujiswa angidikibali uyatibala ngiyazingelwa njani ngalamanye amagama uNkulunkulu wethu uyatati letinkinga tikhona letawuhlasela umuntu omusha kodwa noma tikhona yena ukhona umenathi athi lapha kubase Roma uma uNkulunkulu wethu emingakithi ngubani longamelana nathi kwethu ukuthi sikhole ukuthi impela uNkulunkulu wethu unathi akasishiyi nomaphi usendela umusa nala ube ungathiwa awukho khona ungasasibuka isikhathi ukuthi singanani isikhathi lohlupekile maye nalithi siyowesula izinyembezi qala khona la emhlabeni ukuthi wesule izinyembezi utakwesula uNkulunkulu dinyembezi sisi egameni lika Jesu. Ya kunento lepart leshiwo lapha uthi letikhathi utihlanganisa njani lama time frame yaNkulunkulu ngeke akukhonakali une time frame lekufanele ife usebenzele yona ngeke uzwahlanganise lapho nje sikubeka iqiniso umuntu omusha kufanele ife le yakhe time frame kahle uvumele le yaNkulunkulu kube ngiyo lele mako letakulead until kuze kube phakade and even le yaNkulunkulu mfundisi Masilela i-time frame nayo ikhonela kubenefita yena ngoba egcineni kwako konke kuyobenefita yena kwakuyona le yaNkulunkulu i-time frame and kunephathi kulombuzo wakhe la ishoko le ngicabanga ukuthi asilungiseni bafundisi be straight kubantu abasha lokungathi ngikholelwa ukuthi ngibenefite something kuNkulunkulu lokungathi ukukholwa ngikholelwa ukuthi kube nezinto ekufanele zenzeke ngoba esekholwa mina lokungathi kukholwa kungisebenzela ukuthi kungilethele izinto ezimaterial
kwangathi i-aim yokuthi sisindiswe iyasilahlekela naseyiba ngazuthi isindiselwe ukuthi uNkulunkulu angenzele lokhu nalokhu uma ngangenzeli kwangathi kuzawufuna ngihlehleke. Hello. Sanibonani ninjani? Hallelujah. Siyaphila, haleluya. Siyaphila. Igama lami nginguNomsa ngwakandaba. Ngihlala endaweni yaseBhetathi. Siyabonga kakhulu. Ngicela nginombuzo enginawo mayelana nesifundo. Yes. Umbuzo wami uthi so ngibuza ukuthi so nginemibuzo A2 so wokuqala uthi ukuthi ke asithi mhlambe njengomuntu omusha usindisiwe ngiye ngalimala endleleni ngabe sengiyabo ngiyadangala nje ngabe sengihlala phansi kodwa kwabe sekuba nalento ukuthi ngakhumbula lokuthi phela nami ngahawukela ngaseke sengiyabuya futhi endlini yenkosi mara la ekubuyeni kwami ngabe sengiyabuya bo sengiyokwenza vele lokhu bengivele ngikwenza nje noma ngalendlela uNkulunkulu ngaye ngimkhonza ngakhona mara indlela abazalwane mhlambe abasangimukeli kahle noma ngendlela noma labazalwane esengifikele kubo futhi abasangidli kahle labazalwane so lokho sekubuyisa futhi lokugangala futhi okay umbuzo wami was2 uthi sengibuzela la ekutheni kusho ukuthi mhlambe akumelanga ngibe nama goals empilweni yini ngoba mhlambe kungenzeka ukuthi lawo ma goals mhlambe ngizibekela wona yiwo lawa angilidela noma ekutheni bese sengiyadangana ngibhekise nje kancane ukuthi mhlambe esikolweni ngani siyafundisa vele from primary school siye secondary uye e-university they are all just teaching us ukuthi asibe nama goals yabo and nama goals lawo sometimes they tell us ukuthi mhlambe emele kube ngama short term goals mhlambe kuma 6 months 3 months and then amanye kuthiwa ke ama goals esemele ngibe nawo for like your long term goals your 3 years your 5 years sengibuzele ekutheni ngifanele mhlambe noma ngibe nawo yini lawo ma goals lawo noma yiwo vele lawo azongenza ukuthi bese sengiyadangala na ngibuza ukuthi mhlambe and if angisabi nalama goals kanti empilweni sengiphila njani nje sengiyayekelela nje konke kuNkulunkulu sengithi mina hayi uNkulunkulu uzongibonelela nje konke amen chaze kuyilokho nje bengicela ukukubuza amen Siyabonga sikubambe. Endabeni yama goals ngicela ukungena lapho bathandekayo. Ama goals abaluleke kakhulu right awekho wrong but ama goals wethu ngizothi kancane phecelezi ake sibheke umthandazo wenkosi uma abafundi bethi inkosi sifundise nathi ukuthandaza njengabo kuthiwa lapha baba wethu osezulwini kuhambe kusuka intando yakho mayenziwe okay nginawo mina ama goals wami vele ku right sibe nawo ama goals ngoba silungisithi amaphupho ma dreams you can dream high vele kukahle kuze estimatela empilweni kukhombisa ukuthi uyaphila ku right ukwenza lokho but ekugcineni kwako konke asivumele ukuthi uma uNkulunkulu ethanda sinawo ama goals wethu vele mahle impela kodwa asimnikeze uNkulunkulu intando ukuthi uma uNkulunkulu ethanda ngifuna kuba yilokhu nalokhu abese uNkulunkulu uyangenelela kulama goals ami engiwaplanile empilweni yami lapho uNkulunkulu mhlambe afuna mina ngifike khona uzongifikisa vele libonge igama lakho kodwa khona ukuthi uNkulunkulu angeke akunikeze ngalesikhathi wena ufuna ngazo kanti okunye vele angeke aze akunike uNkulunkulu ngoba kuyokuthi masakunikile ulimale impilo yakho ekhona ingabe isamdumisa uNkulunkulu ngoba akukona konke uNkulunkulu ekufunwa yithi asinikeza konke ngicela ukuthi phecelezi kancane ngiphendule ngicela ngihlanganise naloko ubekuphendula losisi bekade ekubuzile la empilweni yethu mathandekayo kuma goals nani ake sithi konke uma ngasikwenza singakhohlwa ukuthi kunesithu sathana esangene ensimini sona kunokuhle kwakhiwe uNkulunkulu nala kulama goals futhi vele mahle aright aphambi kwaNkulunkulu kodwa isitha singene khona lapho sifaka ukukhula udelay ipurpose kaNkulunkulu nangu lo munye umlaleli sebatheleka yakhala qinga hello siyavusela egameni lika Jesu wena wekunene
Amen. Amen. Siyanibingelela bafundisi nonke egameni lika Jesu. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngesihloko lesi ebesidingidwa la. uNkulunkulu umuhle kakhulu uyasiza nje. Benginembuzo nje ethi ayibe mbili engicela ukuyibuza kubefundisi kakhulu kulesihloko kuso lesihloko sokudangala ngoba emphefumulweni wami ngiyabuka nje ukuthi awu Nkosi yami kuyinto engathi ihlasela kakhulu singamakholwa manje sengitha ngibuze kubefundisi la ukuthi uma ngabe naku kwenzekile iminyaka le ubuhlelile uthi awu uNkulunkulu ngifisa ukuthi angenzele lokhu noma ngibe sengithole lokhu kwenzeka ke kwandlula leyo minyaka ngisolo ngibona ukuthi ayi ngathi akulungi impela amandla ami ekukholwa besaphela ngidangale ikhona indlela ukuthi ngaphinde ngibuyele kuNkulunkulu noma ngibuyele ekukholeni kwami ngalendlela ebengikholwa ngayo kungakendeki lokwendekile Yevakala. ilowo mbuzo nje owesibili enginawo enhlizweni yami ukuthi le ngozi le yokudangala esehlelayo thina singabantu noma singamakholwa sibazalwane singakwazi njani ikhona indlela ukuthi sinqobe noma iyanqobeka inyona noma nje kuyinto vele okumele ukuthi ihlala ikhona ingimahlala ekhona empilweni yethu singamakholwa ileyo mbuzo ubefundise ngithi angibuze egameni lika Jesu. Siyabonga sitawuzama ukuyiphendula. Amen. Siyabonga. Mfundisi Masilela ngicabanga ukuthi ukuyi-addressa yonke singathi siyayihlanganisa ngoba ngiyawuza umbuzo wakhe even lo gcina uthinta lo qala aqale ngawo lokuthi phinde u-include nalo wasesi lokuthi bazalwane lekufanele sikubuke lento esikhuluma ngayo uma sikhuluma ngalama goals ukuthi umuntu omusha uba nema goals laba nawo abe phambi kwakhe ukuthi ngesikhathi esithile ngifuna ngibe sengilapha ngesikhathi esithile ngibe sengilapha lokho ngamanye amagama indlela yakhe umuntu omusha la afisa kubona khona ukuthi by 2021 22 ngifuna kube senginyathela sengihamba kulawa amadlelo noma kule yandlela indlela leyo noma ungayibeka ngokuthi ngama goals noma yini kodwa indlela iBhayibheli ke la kumaHubo 37 ngifuna just verse 5 lithi nikela indlela yakho esandleni sika Jehova ngamanye amagama sonawo lawo ma dreams lawo maphupho lawo ma goals indlela yakho le lofuna kuyihamba uyakayihambi but uzibekele ukuthi ngifuna kuhamba lapha ngifuna kuhamba inikele uNkulunkulu yona njengoba injalo ingale ndlela loyihlele ngayo ithathe uyibeke esandleni saNkulunkulu ngoba wena kuze lo ngakwenza kuze ibe possible ngamanye amagama nikela indlela yakho uNkulunkulu umethembe uthi uyinikela nje ungagcini kokuyinikela inikele but at the same time umethembe lithi ke la yena uzakwenza ngamanye amagama yena uzakuliphumelelisa lelo plan yena lelo phupho uzalenza libe possible kodwa ulenza libe possible na unikele kuye futhi wamethemba yena uza ngamanye amagama nikela lendlela yakho uNkulunkulu ngoba as long wena ufuna kuyisebenza ngala wakho amandla into uyinikele kumuntu ayisekho esandleni sakho seyisesandleni sakhe njoba kuthiwe inikele esandleni saNkulunkulu ngamanye amagama immediately unikela lama goals wakho kuNkulunkulu sasukile esandleni sakho saNkulunkulu akusasinguwe who have to answer ngalawo ma goals sengilolo anikele kuye yini bese khathazeka kudangala mina angithi ngiwasusile kimi nganikela uNkulunkulu umuntu ofuna dangala khathazeke ngilole ngiwanikele kuye nguye
is the one who have to answer ngalawo magoli lento ngamanye amagama ngiyisusile kimi ngayinikela kuye themba ke ukuthi noma ekuthulile he is doing something ku secret la ekona khona nangabe ungaphezulu kwamafu something la yenzako kuze lento yami yenzeke Kuyavakala. Kune part lesele lapha kuthi azothi bekafona ebhetali. leyo ku Leyelibandla. Asiyinyathele masinya ngicabanga ukuthi kugula lelibandla. ugula le Kunesifo lebandleni ngoba lo muntu athabuyile ubuye kuNkulunkulu. So lo msebenzi ukuthi ke baphinde futhi akhwibishelwe ngaphandle seyini ukugula kwelibandla lokho kufanele asithunywanga lokho uma lo muntu ebuya kuNkulunkulu bekufanele thina simsekele simphushele simphakamisele emandleni again hayi umdosela phasi kuze kunamazwi akhulunywa That's nguJesu right. uthi uma ekhona umuntu onezimvu ezo100 kube khona A1 edukayo noma elahlekayo kuthiwa sishiyene 99 sofuna leyo uyabona ngamanye amagama ukuthi ongathi ebaluleke kwedlula ngilele sitholakala ingasekho esibayeni uma uNkulunkulu emahawukela emlanda ebuya bekumele thina labazanini sikhombise ukumamukela ukwedlula labe solo sinabo esontweni mina into ebalekile ngibona ngathi ibandla kumele hlaswe phasi likhulunyiswe kulungiswe le issue bazali bonke lapha kade belimele uma bebuya asibathande singababandlululi sibamukele ayibonga inkosi Kani okunye mhlawumbe ukueda ngifuna ukuthathela from le verse lendodana yolahleko belikhulunywa uPhilip Masima yes lona impela Sibanyoni lapha lendodana uma ibuya ekhaya kuthiwa ke kwenzeke into engakaze yenzeke ngoba lo baba waphuma uyohlangabeza umuntu obuya angasana next and then masayilapha ke kwathiwa inikezwe iring imbathiswe ini kuhlatshwe nangu lona ke lona umfowabo dala hlala lapha manje uyezwa uthi uyabuda kwenzekeni bamtshela uthi hayi kukhona umfowenu lo wahamba iminyaka eminengi and manje sobuyile ke ekhaya loyo mfundisi Mangele okhuluma ngaye umelele bandla lakho umelele bandla njengoba umchaza uchaza le bandla leli lakhala ngaye kubeka mfundisi and then makasuka lapho lo kunokuthi ajabulele ukubuya komfowabo kuthiwa ulethi complain ukuthi ngoba mina kade ngahlala la angaze ngithole lokho but enguthandayo ke ngifuna ukusiza lo ukuthi ngenze njani ke ibandla malenza so lithi ke iBhayibheli akuzwakala lapho uthi lo ndodana yolahleko uke waphuma walahla ukwamukelwa ubaba akhishwe ukukhonona komfowabo waqhubeka wahlala noma umfowabo ekhonona kuhle kwaJosepha elithi iBhayibheli ngibuyela kumfundisi Zulu ukhulume ngothando uthi uNkulunkulu uyasithanda uJakobe wamthanda kakhulu and then umthanda kakhulu wabanga ukuthi abafowabo bamzonde kakhulu amen yakhala kungingo sekunjalo Faka makagula siyakubona Yebo mfundisi sanibona njani siyaphila Siphelile nathi ake sithi siyabonga lesihloko lesiye safuswa kakhulu la ekudiscussweni ngendaba yokudangala ukugive up so umbuzo wami ngingathini mhlambe ingaba mithathu oqala ukuthi bese ngizwile ukuthi okay wecala umthombo obuye ubangela ukudangala ngathini ukucollide kwe time frame yami ne time frame kaNkulunkulu nempilo yami so usually sinekuzwa amazwi mhlambe banabashumayela ukuthi uNkulunkulu from Jeremiah 33 ukuthi we can call from God and he will answer at all times number lenye ibele Matthew lakuthi we have to ask everything from God and it shall be given provided so umbuzo wami ukuthi kanti uNkulunkulu akakwazi yini ukuthi lokhu engikuqelile according to my time frame
ngoba yena ankulunkulu athi ngumbize ezwe and uNkulunkulu uthi nangicela kuye angini ngesifiso sami akubi kanjalo yini mhlawumbe kuthi anginike ngendlela ngifuna ngakhona ukuthi okay kuze ukuthi le time frame yethu ingacollide noNkulunkulu ukuthi okay mina ngiqele ukuthi ngalomnyaka lo ngiphume evarsity ngisebenze mhlawumbe lapho akavamini kwenze kanjalo ngoba mhlawumbe ngathi phinde kusibangela ukudangala ukuthi hawu nangu uNkulunkulu engaphenduli imithandazo yami kanti yena uthi sicele kuye uzasinika. So owesibili ukube kuthi nawuqhubeka kancane kuleli verse number 2 and ngizwile nabafundisi baPaula ukuthi some of our shameful deeds mhlambe izinto ezenzayo singazibangela ukudangala. So umbuzo wami ukuthi ngiziphi lezo zinto shameful ukuthi umuntu omusha angasiqaphelisisa ezingeke zimbangele ukuthi adangale okukholweni kwakhe. Okay. Number 3 ukuthi we know ukuthi kunabantu abakholwa nabangakholwa abasurroundile njengoba iBhayibheli lisho ukuthi sinelifu labo ofakazi lesihaqileyo. So lelibuke kithi ekuqhubekeleni kwethu in our persistence ekukholweni kwethu. Bese ngibuza nje ukuthi ngabe ukudangala kwethu kulesihawu lesingaka sikaNkulunkulu or from kule nkonzo yethu esinikezwe yona, ukudangala kwami how can it negatively affect the community, people and family around me? Amen. Amen. Isho bese sikuvile mfowethu siyabonga kakhulu. Amen. Ngicela ukungena la kule lo mbuzo ngathi egcina ngawo umfowethu. Yeah. Ngalama verse awakhothile ukuthi ya kumele sicele uNkulunkulu everything will be given unto us. Okay, lapho ngicela ukuchaza kangabe lokho ngifisa kuyiveza lento le ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu asibusisa efuna ukwenza kuba izwe lisibone siba prospered empilweni. Okokuqala uNkulunkulu uyafisa ukuthi ngathi aphinde afundise izwe ukuthi yena uNkulunkulu onjani. Manje esikhathini esiningi ngizobekisa ngesikhathi uNkulunkulu esebenza ngempilo kaAbraham umsusa kubantu bakubo abamaziyo nakhule phakathi kwabo. Ngoba uNkulunkulu unentando yakhe afuna kuyifeza kahle ngoAbraham. Kodwa eseselapha esizweni sakubo esephila nabantu bakubo azange sabonakala uNkulunkulu. Kodwa ngikathi esembiza uNkulunkulu emkhipha la ngamanye amagama abaningi bebangasola nasefamilini bebangasola nomphakathi bengasola. Kodwa ngenkathi uNkulunkulu esemkhulisa ngoba embeke la yena efuna khona uvela usubaba wabo bonke abantu abakholwayo. Ngamanye amagama yebo sinamagoli amahle futhi sifuna thina izwe lisibone ukuthi uNkulunkulu wethu usiphakamise kangakanani. Asingalahleki bazami sicabanga ukuthi uNkulunkulu uyowenza konke ngendlela yethu. Ake ngibekise nje ngibuyele ezweni. Uyazi ngesikhathi thina sikholwayo abantu abasibhekayo basibona ongathi bafuna senze ngendlela uNkulunkulu bafuna bona enze ngayo kithi. Akhambi kanjalo. Ungabheka nje kahle bangaki abantu efamilini aba-rich abangakashadi. Bangaki abantu abangakholwa abatholele abantwana ekhaya abangakashadi. Baningi ngemalisana. Kodwa uma lento yenzeka kithi ekukholweni sifuna uNkulunkulu agijime phambili ahlobise kakhulu kanti ufuna ukukhombisa uNkulunkulu ukuthi abamthandayo bamkhonza hayi ngoba kufunekile kube necondition ethile ukuze sikholwe. Ngakholwa mthandaze ngithi ngifuna abantwana ngingabatholi abantwana. uNkulunkulu ufuna ukukhazimula la kimi ngingenabo abantwana ukuthi angimkhozi ngoba ngifuna abantwana. Number 2
bakhona abanye abamkhoza uNkulunkulu ngendlela emnandi nangayo yonke indlela but umshado bawuthandazela abazabazile ukudla bangenzi njani bangawutholi kodwa uNkulunkulu ufuna ukukhazimuliswa khona lapho ngamjobe bekamkhonza kahle uNkulunkulu enabantu kodwa uNkulunkulu wamsukela wavumela sathane uba sathane uyasicela ukuze adangalise abanye nathi siphinde futhi sidangane thineke kuthiwa le ndlela yethu asimnikele kuye uma yena sengiphakamisa bawovala umlomo abantu kuthi hawu kanti nalo ebekade bekubhekela phansi bathi hawu ufundile umsebenzi akawutholi uma uNkulunkulu sekuphakamisa uyoveza ithelo ngawo. Nangu uyangena lo munye umlaleli ake simmukele. Sanibonani bafundisi. Haleluya siyakwemukela. Yo bafundisi ngiyasibusisa. Ngihleli la ekhaya nje ngibukele ngiyabusiseka ngani bafundisi impela. Enhlizweni yami kuze kuvuka ukuthi ngifisa ukuza kule nkonzo. Angazi ngenza njani nganithola kanjani bafundisi ngisabukela nje. Angazi kuneyinamba or direction ngifisa ukuza la nikhona nikhonza phi kwenzakalani bafundisi lento eniyiphethe ngikhumbuza le lava lento eniyishoyo hey angazi kwenzakalani bafundisi ngenze njani nje vele ungefika impela sila emntini wakanyamazane Nelspruit stand number 2277/2 and sinayo ke ifoni yethu yelandline leng 013-794-2532 ngiyakholwa ukuthi uyayiva mbukeli la ungasidakala khona egameni lika Jesu angathi noma usaqhubeka nombuzo na cha ngiyabonga bafundisi solo ngilalele nje ngiyadonseka impela ngiyabonga inkosi kubusise ke mbukeli wami ngiyabonga mfundisi Masilela cabanga ukuthi kungakangeni ikhole elandelako kufanele sishinte yodwa siya notice ukuthi imibuzo eminye isele asikakakhona kuyiphendula akusikuthi sikhelese eminye asifuna ukuyi-attenda but sibuye sicindezelwe isikhathi but sikunotisile kona ukuthi kunembuzo ebalulekile edinga isikhathi ukuthi iphenduleke kahle le besingacela ukuthi abantu abasha bamane bavelane nathi bathi uma beza emhlanganweni njengoba umfundisi Gininde asabamemile washo konke nama direction ilapho siyoba nesikhathi esanele sokuthi sibuka umbuzo ngamunye ngoba kunema question la serious lamanye lesiwaphendule sawa highlighter sangakhona ukuchubeka kahle lesikhola ukuthi kule inkonzo zethu abantu abasha siyawukhona ke ngoba siba neviki lonke sibukisise ngokujulileyo umbuzo ngamunye senzele ukuthi bonke abazalwane baphume banelisekile lesisho ukuthi ngamanye magama lembuzo yonke awukho nowodwa esiyolahla siyothatha siyithatheke ube iphathi yesifundo ezilandelayo zabantu. Hello Hello njani siyaphila siyaphila ngiyabingelela egameni kaJesu igama lami ngibonga kazini ngisendaweni yaseBelfast ngisilalela isoko ngiyasizakala kakhulu kodwa nginalo umbuzo wami la ukutheni kuyenzeka isuke yini kimi lenkonzo uma isuka kuyini mhlambe engingakuzama njengomuntu omusha mhlambe ngikwenze ukuze ingasuki kimi lenkonzo tholakale ukuthi ngigwema bhelo nalokudangala. Okay siyabonga Ibuzo wami lapho siyabonga. Amen. siyabonga hayi ngisacela ukuphendula ke sis Yvonne la kulendzaba lesifundzile lapho lo verse 2 naye utana lenye indzaba lo ngayinaka uma ngabe bongayinaka sesi uthi lo verse 2 kodwa sizilahlile izinto ezifihliweyo zehlazo asihambi ngobuqili asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu kepha ngokuveza obala iqiniso
sizinqoma kunembeza wabantu bonke phambi kukaNkulunkulu 3 kepha uma ivangeli lethu lifihlakele kwabalahlwayo epha mayivangeli lethu lifihlakele kwabalahlwayo. That's right. Ngalamanye amagama sisingilanza lokuthi la uyeva ukuthi sithine sitilahlile tinto temahlazo lokunya lokudala lokuthi ngize lenkonzo ingathi yesuka kimi ngulokuthi ngitholakale sengilapha emahlazweni. Yes. Kanzi ngithi ngingumuntu omusha lona lenkonzo ngitholakale sengiphethe lamahlazo ngihamba ngiliphambanisa lona lelivangeli ngihamba ngobuqili siyabuqili ke into lelula ngemasu nje lesithanza kuphila ngemasu khathanza nje kuphila ngokuthumbelethela nje impilo yakho nje ibe mazombe zombe ngathembeki ngemasu lawo. Ngoba phela mfundisi Masilalithi uNkulunkulu uyawuhlangabezana nezidingo not nezimfuno. Ngoba imfuno zami zingaba yi1 million kanti izidingo zami zibe yi2. Thola mari imfuno zami ngile icathulo zakho ngile ring yakho ngile wash lakho ngile bhanti lakho zonke konke lokulapho imoto yakho ngifuna everything lengibona emgwaqweni ngiyayifuna but ke bese uNkulunkulu ubuka izidingo zami zingi2 kuloko lapho kuwe zingi2 mhlambe ngidinga iwashi ngidinga nering icathulo angizidingi uyazi izinenge isuda ngidinga nethi wash nering anginiki wash nering kimi kuyoba ngathi akangiphendulanga ngoba ngifuna ahlangabezane nezimfuno zami zonke kani yena hlangabezana nezidingo zami uthola lokunye inkanuko inkanuko ngeke entertain inkanuko yena uyobuka idingo ukuthi Masilela ngeke aphile ngaphandle kwewash ngilo kuyobona lento esting but lokunye Masilela uyaphila angenasuta angenana. That's it. futhi ekugcineni bazalwane singakhohlwa isitha sethu sinjani sikhona sifaka ukhula phezulu kwamabele thina asimethembe uNkulunkulu osibizile ngokusahawukela. Amen. Siyathola la bazalwane bantu abasha ukuthi ngalenye ilanga Solomon ulapha uyonikela uNkulunkulu yamvakashela uthi Solomon qela lokufunako lokuthandzako longafuna ngikwendele kuwe. Solomon lithi livika uNkulunkulu wathi Nkosi ngicela ungiphe kuhlakani. Nkosi yami. Hey uthi kaNkulunkulu nasamphendula ngenxa ukuthi awukaqeli ingcebo awukaqeli imfuyo yasemhlabeni njani ngitawuphinze nayo ngikuphe yona leyo mfuyo le kanjani Solomon lekangakayiqeli kodwa uNkulunkulu uyaphinza uyamupha lokunye lokuthine lesikugijimela ngiloko njengoba sasho sibanyoni ukuthi uyekufuna nekudinga into letehlukene letimbili. uNkulunkulu wambona ukuthi nako lengqebo uyayidinga waqina kumnika nalengqebo nangilomuntu umlaleli asesimbambeni. Hallelujah. Yebo sesi. Yebo sawubona ngiyambingelela egameni lika Jesu. Amen. Usesithelma lo khulumayo. Siyabonga sesi siyamukela. Umbuzo wami uthi ngingenza njani ukulwa nokudangala ukuvela imisha ngemisha empilweni yami. Umbuzo wokuqala lo. Omunye owesibili uthi ngingakhona kanjani ukwehlukanisa intando yami nezifiso zami ezongidangalisa entandweni kaNkulunkulu. Amen. Owesithathu uthi ngabe ukudangala kuyafana yini nokuthi khathazeka. Ngiyabonga. Amen. Siyabonga bakubeka saphendula ke babe sibanyoni. No bengikule part lethi kule part le yalombuzo lokhuluma ngokudangala nokukhathazeka ukuthi lokukhathazeka
kuba umntwana ozelwe ulokudangala ngamanye amagama lokudangala kugcina kuveza izinto eziningi kuba nezinto eziningi lezigcina zivelile ngenxa yokudangala gcina kuvele lokukhathazeka kube iphathi kuze kufinyelele la kukhoza khona umuntu ukuthi angaze ayibulale kungene konke kwaziyamanisa nalokudangala kwadonsa yonke into kwayiletha kuwe ngamanye amagama into kufanele abantu abasha balwe nayo ukudangala ngoba uma singenzanga njalo kuyosilethela ukubanzima yena Jesu bantu abasha wathi nakalapha ensimini yaseGetsemane wafela uNkulunkulu ukuthi uma wena uthanda lokho asingakukhohlwa abantu abasha Jesu soqala nje inhlupheko ukuthi kuvume uNkulunkulu that's right nanga lomunye umbukeli Uyabuya Yvonne. Ngiyabingelela egameni kaJesu amen Yebo sisi. amen Yvonne futhi ngiyabuya nginombuzo futhi la ukuthi kule ndaba yokudangala kusuke kuyini mhlambe umuntu omusha ngasizakala kanjani mhlambe kule phuzile lokudangala la umuntu omusha kulezi mfundo ebonakala mhlambe ethatha isifundo esithize esikoleni asifunde and then phakathi mhlambe singakaphela ngakasiqedi aphinda siyeke aphinda thathe esinye futhi aphinda siyeke mhlambe umbonga ukuthi uyambuka uthi ukuthi akayeke ahlale phansi aphumule uthathe esinye futhi aphinde njalo njalo so lapho ucela ukucathisela kancane ngiyabonga hayi ngileli qoqo nje yabona leqoqo lela elingazange lafika emshadweni imishado imibili lomunye ungalalo omunye ungala la quma lithi liya kuloya mshado nakona lathi nalivindwe basayithulile laphinze lajika levangala qala ingoma manje sengisho ukuthi loyo muntu loyo kwanaye uyatidangalisa sesi naye futhi udonsa lamehlo anabala kathi temanqoba bayina kanjani abalifu labofakazi udonsa lawo mehlo ukuthi labantu basibuke bambuke kuthi kanti yena lo mzalwana akaphumeleli kwende njani ngoba wehluleke nakule goal yakhe ngalamanye amagama kwanaye akanayo nale goal vele nje umuntu nje lengathi uyaphephuka nje sometimes uva labanye bathi lokhu ku right abesagqumkela khona ayekela nakube sakubambile sengisho ukuthi kudangala sesi ngalesi sikhathi lo muntu omusha loyo angatidalela yena ngaleso sendo leso ngokuthi yena akemi entweni lekayimele lokunye kubekezela nakule mkhulekule lokusiqhelile uNkulunkulu na ukubekezelele wakulinza uNkulunkulu wethu uyasathi linza lokuthi uNkulunkulu wami ufuna vele lento lengicelako utakuphendula uNkulunkulu kwesibili lengathanda kuyisho kule mibuzo lelo kuingene kuthi uNkulunkulu wethu lo bantu abasha sine sibandwana kuye sonke uyasathi ngabekisa ngomntana lona 2 years uma ngabe lo mntana phethe umese wena lo mdzala uyathi ukuthi lo mese lo mntana tamlimada bese uyamemuka lo mntana lo mese uyakhala vele lo mntwana ngoba umemukile lo mese yena ubona into yokudlala kodwa wena ngoba uyathi ukuthi kuyingodi kuye manje naNkulunkulu unako lokho ukuthi lokunye yasibonela ukuthi lokhu kuyingodi etimpilweni tethu abese kungathi angathi uyakubamba ukuthi singakutholi siyabonga kakhulu ke tinhlavu timbili lengifuna ukuchishiya lenye indvodza yake yathunyelwa eNiniva yaqala indlela yayo leshona eTarashish ngisho ukuthi kunetinto uNkulunkulu ukufuna le wena ngale takutini lebe sitibala letifiso tethu ufuna kuya eTarashish okay uNkulunkulu ukufuna le wena ufuna kuya le injalo ke lento ngabe uNkulunkulu akubekile iline yakho ukuthi ufuna uhambe ngale ndlela ushone ngala
Mahle konteke wena ufisa lokunye lokubeka lokubhele eceleni akakufuni lapho yena. Na Jona waze wathunyelwa inhlande wabuyele eNiniva la bekafuna khona. Tinjalo ke indzaba tethu fiso tethu. Sifuna leNkulunkulu sona sifuna kuyale. Siyabonga nisale.